Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu kuthiwa senzele isibalo esingezansi. Sithole ama-equation base siyasithatha isibalo sethu noma impendulo yethu noma izimpendulo zethu sizifake kwigraph. Asibhekisise ukuthi siphiweni. Siphiwe y equal 2x squared plus 3x minus 6. Saphiwe y equal minus x squared. Asisibhale isibalo lezi zombili sihlanganise njengesibalo esisodwa. Asishintshe lutho, siyaqhubekisa sikufaka line owodwa. Sibe no minus 2x, sibe no minus x squared equal 2x squared plus 3x minus 6. Sesikhohlwa ngo y. Siyabona u-x sithi bayasusana. Siba no 3x squared, sibe no 3x ozimele kanjalo no minus 6. Singadivide ngo-3 yonke indawo ukuze sitholeni o-x abazimele. Kuyafana no-0 lokho kuzosipha u-x squared, kusiphe u-x, kusiphe minus 6 divided by 3 usipha ba u-minus 2. Sesingahlanganisa kanjani basila? Ngabe khona indlela yokuhlanganisa mhlawumbe o-x bethu? Noma singabafakela sibavulele sibasekele okuzosipha ba u-x oqala ubu plus 2 osipho 0x wesibili ubu minus 1 osipho 0 okusho ukuthi x oqala equal to 2 minus 2 x wesibili is equal to 1 ozimele. Ngobani? Ngoba u1 sesiyaweqa suye ngale sisekele impendulo zethu. Aspeksisa ukuthi ngabe sihamba ngandlela elungile yini. Thatha wona lesibalo sesibili u-minus x squared. Squared kusho ukuthi u-power of 2 kefana nokuthi-ke sino minus 2 minus 4. Uma ngoba yini sifaka lo minus 2 wethu wa-x lana sino 1 no minus 1. Sifaka impendulo zethu. Asibone ukuthi isibalo sethu uma ukuthi siyasenza sifake lokho esinako kuzosiphumisana. Times ngani ngawo lo yothu lapha siba no 4 minus 4 okusipha u minus 2 minus 4. Sesingazama ke manje uqala ukuyodwebela impendulo zethu. Imigqa yethu sithatha esikutholele u-x squared o negative mhlambe singahlehlela lapha ezansi. Omunye singahlawumbisa sithi ungala asithemba uqondile. Uyazi ukuthi kuzoba nokuhlangana ngathi sidwebela intaba siyanyuka phinde siyehla ngenxa yani ya x squared. Umdwebo wethu waqala ke loyo wempendulo yethu le wesibalo sesibili. Asibona ukuthi isibalo sethu sokuqala ingasipha umuqa noma imiqa enjani. Asizame ukuthi sifake la ku-divide sibone ukuthi isibalo sethu singamisa kanjani. Times 2
ukwehlisa siwufake ngaphakathi u-6 kuzoba divided by ba u2 walapho times 2 kubani u-x wethu sitholile ukuthi u2 u2 times 2 yasipho 4 asibhalene singavulela no b la minus b plus minus sivulela ikhwapha lethu ngiyakhohlwa x wami equal la ngethemba ukuthi ukwenza kwakho kwesibalo nawe uyabona ukuthi ngihlanganisa kanjani okuzokusiza ukuthi nawe impendulo usheshe uyithole minus b wethu over 2a lokhu ngikubhala laphaya ukuthi ngaba i-x valuable singathatha impendulo yethu ya minus 3 over 4 sibeke esibalweni sethu times ngo-3 ngakho sino 9 over 6 minus 9 over 4 is to 6 asibheke kwi-calculator yethu siphuma noba times 6 minus 7.125 minus 7.125 singazama ukudweba umugqa wethu manje mhlambe singafaka la 7.125 wethu sunyuse siushone sunyuse siushone siphezulu ungasithatha futhi isibalo uzenzele wedwa ubone ukuthi uzokwazi ukuphumela nemidwebo enjengale yabona ukuthi kuningi la imigqa yethu ihlangana khona ungasiqala maphansi